Жүзүнөн нуру чачырап, Гүлзина турат жаркырап, ар дайым биздин бактыга бар болгон аруак деп Өзбекстан жергесине караштуу Сүткөн айылынын тургуну Эрматова Гүлзинаны 20-июль 15 жаш өздүк майрамы менен куттуктайбыз. Гүлдөсүн гүлгүн өмүр күндөр ачып, тартуулап турмуш сага сонун күнүн. Кут болсун бүгүнкү туулган күнүң. Ардактуу Гүлзина, сага түгөнбөгөн ырыскы, бак талай, окуңда көп ийгилик, чын ден соолук, кең келечек, узак өмүр, бакубат, бактылуу турмуш тилейбиз. Дайыма жүзүңдөн күлкү арылбай, биздин бактыбызга бар болушуңду каалайбыз деп Москвадан апасы Чолпонай, эжеси Урматай, иниси Сардар куттукташат. Sen meni sığmıktanıp bugün turamın. Bir tuğanım dep sıylagan sıymığımsın sen menin. Ejesin bir olup öçpösün bir tuğanday sezim. Irdaylı şangılıp jaşoonun bir gelgen mezgilin. Bir tuğanım asılım tayanar sen benim. Esimde erkelip içine bolgon elim. Mensizdey bolsam dep dilenip жүргөн элем. Siz baskan жолду улап канатым жайып келем. Обанып ырдаймын бир тууган эжеккем сиз менен. Bir tuğanım dep sıylagan sıymığımsın sen menin. Ejesin bir olup öçpösün bir tuğanday sezim. Irdaylı şangılıp jaşoonun bir gelgen mezgilin. Bir tuğanım asılım tayanar sen benim. Bir tuğanım dep sıylagan sıymığımsın sen.